کی جوان راست بیجه ترکیه لیونان یک یه دن دروین دردخه مثلا چیه؟ دنابرا درو راستی وان دا yani her du welatan da nodu di koçberên ku piraniya wan Sûrî bûn hatine rûtû tazî kirin. Yunan dibêje Tirkiye nodu di koçber tazî kirine yani şilf û tazî kirine û bi beleman şandine Yunanê. Tirkiye dibêje na min tiştekî vî rengî nekiriye Yunan derewan dike. Lê ev dîmen hatine belav kirin hûn dibînin. Polîsiyên Yunanê dibêjin roja înê wan nodu di koçber dîtine ku Tirkiye ew rûtû tazî kiribûn و به بلمن پلاستیکی د چم ایوس را لویلایتا جویلایتا ادرنا یا ترکیه در باسی یونان کرنه وزیر دروی یونان جی د توییتا که دا گوت او کار ترکیه لهمبری کوچبران کریه نه تشتکی اخلاقیه و جا انقره خواست کو لیکولینه که د درباره وی که دا بکه و لیبورینا خوش کوچبران بخواسته